Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye kuri iyi tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwese mudukurikirana aho muri mu bice bitandukanye by'umwihariko abari mu Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kenya, Uganda ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye mudahwema kutugaragariza urukundo ndetse no kutwereka ko mudukurikiranye cyane rwose. Ubu tukaba tugiye kwinjira mu makuru agezweho cyane aho tugiye kureba bimwe mu bigezweho ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa mu mbande zigiye zitandukanye mu makuru yakomeje kugenda amenyekana aho bimaze kugaragara ndetse no kuboneka ko isura y'ibiri muri aka karere ishobora kuba idatezwe kurangizwa n'ibihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bamwe mu bashyigikiye iyi gahunda y'ibihano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga kandi bemeza neza nta gushidikanya yuko kuri ubu ngubu hagikenewe ibindi bihano bishobora gufatirwa guverinoma y'u Rwanda kugira ngo ikure ingabo zayo ndetse n'ibikorwa byo gushyigikira abarwanyi bose 23 bibarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri mugoroba biratunguranye cyane abarwanyi bose 23 bongeye kuvuga ku nkuru ikomeye cyane y'uwitwa Fani Kayembe, umwe mu bayobozi ba FC23 wari umaze iminsi agaragara mu mashusho y'urukozasoni nyuma y'uko hari hagaragaye itangazo risaba imbabazi kuri iki gikorwa. Abakunzi ba FC23 Lawrence Kanyuka amaze gushyira hanze ubutumwa buhakana ayo makuru avuga ko ibyo atari ukuri ndetse bitigeze bibaho n'umunsi wa rimwe. Avuga ko ababikoze arabashaka gusiga icyasha uyu mutwe ndetse avuga ko bifite aho bihuriye n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turareba kandi ibiganiro birimo birahuza uruhande rwa leta ya Qatar ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa ko 23 yaba imaze kugambanirwa ku buryo buteye ubwoba n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku kigero cyo kuba urwego bamaze gushyirwaho kuri iyi nivo bidashobora kuzaborohera kwikura muri uwo mutego ndetse no muri uwo murongo nk'uko aya makuru ari kutugera arushaho kugenda bigaragaza. Reka twinjire nta gutinda rero muri aya makuru, ari nako mbwira abantu mwamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone, mbashimira cyane babwira nti mwarakoze kudushyigikira, mwarakoze kubana natwe. Ni iby'ingenzi kandi by'agaciro kurusha kugenda tubana namwe mu biganiro umunsi ku wundi tugenda tubagezaho abatanga ibitekerezo byabo cyangwa se inyunganizi. Harimo bitaba Jean Bahati bati turahari turi Goma, ndetse uwo bita Salehe Milembe mugabo rwose udahwema kutugaragariza ko dukurikiranye. Mu by'ukuri hari uwo bita Musangwa Mfura Celestin, nawe ndeka nkubwire ko ubutumwa bwawe rwose reka gutanga tuba twabukurikiranye 5 kwa 5. N'abandi mwese mugenda mutanga ibitekerezo byanyu n'inyunganizi, icyo nabamenyesha hano uyu munsi nuko ibyo bitekerezo ndetse n'izo nyunganizi mutanga tugenda tubibona kandi bitufasha kubagezaho amakuru mu buryo bwiza ndetse bwizewe. Rero mwitoza ryacu uyu mugoroba amakuru ari kutugeraho arongera kugaruka ku kibazo kiri hagati y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi ba FC23. icyo ubu amakuru ari kuvuga, amakuru aravuga yuko ngo u Rwanda n'abafatanyabikorwa barwo ari bo 23 badateze kuva mu bice bafashe, ngo keretse hongerewe igitutu mu buryo bwa diplomasi, keretse kandi nanone ngo hongerewe igitutu mu buryo bwa politike ndetse no mu buryo bwa gisirikare. Uyu ni Jean-Jacques Purusi Sadiki, guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, aho yabivuze ari kumwe n'umuvugizi wa guverinoma. Benshi bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabihisemo intambara kurusha ibindi byose, mu gihe igaragaza ko kwimakaza uburyo bwo gukemura ibibazo mu nzira ya gisirikare cyangwa se kongera igitutu mu buryo bwa gisirikare ibyo bishobora kuzana amahoro ndetse no kurangiza ikibazo cy'abarwanyi ba AFC23 kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi bati ntabwo muzi kureba, ahubwo ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kubitamo kera cyane rwose, ndetse yemwe hashize imyaka myinshi babihisemo. Ati hashize imyaka myinshi rwose barahisemo uwo mujyo n'uwo murongo. Ni mu gihe bivuga ko na bimwe mu bikoresho byifashishwaga n'aba barwanyi ba FC23 birimo birabombarizwa cyangwa se byakomeje kugenda bishumikwa
ibi bikaba bivugwa byunganirwa n'ibimenyetso simusiga byagaragaye aho bita Muramvya muri Kivu y'Amajyepfo, ivuga ko hatwikiwe indege y'igisirikare cy'abarwanyi 23 ndetse ikaba yatwitswe ku buryo bukomeye cyane na drones ebyiri, indege zitagira abapilote z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba arizo zaje gukora mu by'ukuri ibyo bikorwa. Ibyo abashyigikiye ndetse n'abari inyuma y'uruhande rwa FC23 bisa amarorerwa yakozwe n'uru ruhande. Hanyuma rero reka twinje nta gutinda muri aya makuru, bati mu gihe hari abatekereza ko ibikorwa by'umutwe wa 23 bigiye kuba byahagarara, bamwe bavuze ko mu by'ukuri mu bigaragara cyangwa se mu kuri guhari ibi bidashobora kuba byahagarara kuri ubutaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo abenshi bakwiye gutangira gutekereza ko aribwo ikibazo kigiye kuba cyatangira. Hambere aha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zashyize igitutu ku ngabo z'u Rwanda bafatirwa ibihano ndetse byageze no ku basirikare bane. Ibi byatekerezwaga ko bishobora kuba mu by'ukuri bishobora kuba byakemura iki kibazo, ariko nyamara ngo kwari ukwibeshya gukomeye cyane ndetse kutanasanzwe, dore ko kugeza ubu ngubu uko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giteye kimaze gufata indi ntera, kugeza ubwo abayobozi mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko n'ibice bigaragaramo icyo kibazo bavuga bati cyangwa se bahitamo umwanzuro wo kuvuga bati hakwiye gukoreshwa igisubizo cy'imbaraga za gisirikare cyangwa se umwanzuro wa gisirikare kugira ngo umuti w'iki kibazo kirambye mu gihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uboneke. Bati mu gihe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gutera impungenge, ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo buravuga ko nta cyizere gihari cy'uko ingabo zifatanyije n'umutwe wa FC23 zizava mu bice zafashe, keretse habaye igitutu gikomeye ku rwego mpuzamahanga. Ibi byagarutsweho na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi Sadiki kugeza uyu munsi uri gukorera imirimo ye muri teritwari ya Uvira nyuma yo kwirukanwa n'abarwanyi bafite 23 aho yakoreraga Bukavu. Ni mu kiganiro rero yaje gutanga aho yasobanuye ko ibi kubera ku rugamba bitandukanye cyane n'ibivugwa n'impande zimwe na zimwe zivuga ko hari intambwe iri guterwa mu nzira ya diplomasi. Yavuze ati twebwe uyu Jean-Jacques Purusi Sadiki ati twebwe aho dukorera akazi ka buri munsi, aho tuba ubuzima bwa buri munsi ni kuri tere, ni ahabera ibyo bikorwa. Ati rero amakuru mugenda mwumva muri raporo zitandukanye zigenda zitangwa havugwa ko mu by'ukuri haba hari ibyaba byaratumye ibyo bibazo bivuka, ndetse bakongera bakavuga bati nanone bakababwira ko ikibazo cyahagaze. Ati ntabwo ari byo, ku mirongo y'imbere ku rugamba rurakomeje ndetse imirwano imeze nabi ku buryo budasanzwe. Uyu yavuze ko cyangwa se yasobanuye ko abari bazi ko imirwano yahagaze itakirimo kuba cyangwa se itakibarizwa muri utu duce ntago ari byo. Abisobanura neza agira ati ku mirongo y'imbere ku rugamba bimeze nabi. Ati mu by'ukuri kwitandukanya n'ibivugwa nicyo cy'ingenzi kugira ngo ukuri kugaragare. Mu minsi ishize hagaragaye amakuru y'uko ngo 23 bari kugenda basubira inyuma ku mirongo y'imbere y'urugamba, ibintu bamwe basobanuye nk'intambwe iganisha ku mahoro. Gusa ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo ubona ko ibyo bidafite ishingiro, ndetse bahise batangaza yuko ayo makuru ari ibinyoma ku rwego rwo kuba n'umwe mu bayobozi b'uyu mutwe ari we Lawrence Kanyuka uvugira aba barwanyi yahise ahakana aya makuru. Kugeza uyu munsi ntabwo abarwanyi b'umutwe wa AFC 23 bigeze bava mu bice uyu mutwe wagenzuraga, baracyabarizwamo. Ibyagiye bivugwa ko babisohotsemo ntabwo ari byo. Bakoze icyo bita guhinduranya ingabo, ariko baza kwikangura bimwe muri ibi bice n'ubundi byafashwe n'abarwanyi ba Wazalendo, kuko amakuru yahise atangwa n'abaturage bababwira ndetse banabamenyesha ibiri kuba nk'uko tugenda twakira aya makuru. Bati rero kugeza ubu umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko ari uguhinduranya ingabo bisanzwe bikorwa mu rwego rw'igisirikare hagamijwe kunoza imikoranire mu kurinda abaturage. Ibi rero Lawrence Kanyuka yatangaje ntabwo yarazi ko biri buze gukurura ikibazo gikomeye cyane kurusha uko yari bwicecekere agakomeza gucicikana amakuru avuga ko baba bari kuva mu bice, kubera ko ubu ngubu byahise bigaragaza ko hagikenewe igitutu
no guhitamo uburyo bwa gisirikare kurusha ubundi bwose kugira ngo mu by'ukuri ibibazo bibashe kuba byakemurwa ndetse n'igisubizo cya nyacyo kibashe kuba cyaboneka. Ariko kugeza uyu munsi Lawrence Kanyuka abaye cya gisigaye cy'urwarorero kimennye inda, birangira n'ubundi nyine bibaye ngombwa ko bimenyekana ko batari kuva mu bice, ibyatumye hongerwa uburakari kuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko hakwiye gufatwa umwanzuro ukakaye, hagahitwamo igisubizo cya gisirikare. Ariko Guverineri Purusi we yemeza ko ibyo atari ukuri, ko ahubwo ari uburyo bwo gukomeza kugenzura ibice byafashwe. Yagize ati u Rwanda n'abafatanyabikorwa babo ba M23 ntibafite ubushake bwo kuva mu duce bafashe. Niba nta gitutu gikomeye cyashyizweho, cyaba icya diplomasi, politike cyangwa igisirikare, ntibizigera bigenda. Amasezerano atubahirijwe uko bikwiye. Ibi nabyo byagarutswe ku masezerano yagiye afatwa, ibiganiro bya Doha, u Rwanda, ndetse bakavuga ko mu by'ukuri nubwo hagenda haterwa intambwe zigiye zitandukanye, ayo masezerano agenda afatwa adashyirwa mu bikorwa. Uyu Jean-Jacques Purusi yagaragaje ko hari amasezerano mpuzamahanga yari yarashyizweho arimo ay'Doha na Washington yateganyaga uburyo ingabo za F23 zagombaga gusubira inyuma, asobanura ko mu misozi ya Hopetu bagombaga gusubira inyuma kugera aho bita Kaziba, ndetse akavuga ko nanone ahandi bari busubire inyuma ku kibaya cya Ruzizi, ahandi bagasubira inyuma bakagera Kamanyora. Ariko ibyo byose ngo ntabwo ariko byakozwe, cyangwa se ntabwo ubutegetsi bw'izi nyeshyamba bwigeze bubikora, ahubwo ngo barajijishije. Mu by'ukuri usanga ngo hari aho bagiye basubira inyuma bagarukiraho bita Remera, kilometero 15 gusa, ahandi bageraho bita Sange. Nyamara agira ati ibi bigaragaza neza ko nta bushake bwo kuva mu bice bafashe ubuhari. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasobanuye ko nta bushake inyeshyamba ndetse n'abashyigikiye bafite bwo kuva mu bice, bityo hakwiye gufatwa umwanzuro wo gukoresha icyemezo cya gisirikare, hongerwa igitutu cyo gukura abarwanyi mu bice bigaruriye. Ati kugeza kuri ubu ngubu ku bijyanye n'umutungo kamere, yavuze ko kimwe mu byibazwaho cyane n'ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo, ni ukuvuga ku ruhande rwe, ati ni uruhande rw'umutungo kamere muri iyi ntambara umaze imyaka myinshi utwarwa. Purusi asobanura ko iyo ntara ifite umutungo kamere utangaje ushobora kuba uruta kure utundi turere tw'igihugu, atari ko ni ibice bikennye cyane. Ati Kivu y'Amajyepfo ishobora kurusha inshuro 14 Katanga mu mutungo kamere, hafi 30% yawo niwo umaze gukoreshwa, mu gihe 70% nk'uko byumvikana uracyabitswe cyangwa se ntabwo uracukurwa. Iki gice cya Kivu y'Amajyepfo kuko gikungahaye ku butunzi bukomeye cyane, ari nayo mpamvu mubona abarwanyi bose 23 bahisemo kwerekezayo ibibunda byabo ndetse n'abarwanyi babo, kuko F23 birazwi neza ko idashobora gukora ikosa iryo ari ryo ryose ngo ibe yakwerekeza mu bice idashobora kubasha kubonamo inyungu. Bati rero kugeza kuri ubu ngubu amabuye atandukanye amaze kumenyekana muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko umuyobozi uhayobora bivuga, harimo gasegereti, koruta, zahabu ndetse na wolfram, mu gihe andi nka lithium, cobalt, cuivre, manganese, peteroli ndetse na gazi bigaragara muri Kivu y'Amajyepfo bitaracukurwa. Urumva ko hari byinshi cyane bitaracukurwa ndetse binaremereye. Izo za lithium, izo za peteroli ntabwo ziracukurwa, ndetse n'izi za gazi. Ibi byose bituma aka karere kaba igicumbi cy'inyungu zikomeye z'ubukungu, bikaba imwe mu mpamvu nyamukuru yo kutava kw'ingabo z'amahanga ndetse n'imitwe yitwaje intwaro muri ibi bice, nk'uko bishimangirwa n'abayobozi bayobora utu duce. Bati ibikorwa by'ubucukuzi butemewe n'amategeko. Uyu ni Guverineri Purusi, aho yaragaragaje ko ikibazo gikomeye cy'ibigo by'ubucukuzi bukora mu buryo butemewe n'amategeko, aho yavuze ko basanze hari ibigo ngo basanze ibigo 1750 by'Abashinwa bikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu duce turimo Warungu, Mwenga, Kabare na Fizi. Nyuma yo gukora ubushakashatsi ndetse n'ibarura, basanga amasosiyete angana gutyo kandi ayo masosiyete atazwi. Ndetse uyu yanashimangiye ko ngo ibyavanwagamo byatwarwaga mu by'ukuri n'iyo mitwe. Ngo ibyo bigo nk'uko bivugwa byari bimaze imyaka iri hagati ya 15 na 20 bikora ubucukuzi, bimwe bikabasha gucukura
ibiro 650 za zahabu buri kwezi. Urebye igiciro cya zahabu ku isoko mpuzamahanga ni hafi amadolari 160 ku kilo. Urumva ko ni amafaranga menshi, inyungu yavuyemo rero ngo yari nini cyane. Yongeyeho ko aho ibibazo binatangira noneho bikabera kamaramanzi, uyu muyobozi yongeyeho ko ngo hari imiyoboro ituma ayo mabuye anyuzwa mu Rwanda ifashwa n'ibikorwa bya ruswa. Ibyo byose rero bikaba biza kuri cya kibazo gitagihora ku Rwanda Republika Demokarasi ya Kongo. Kubera ayo makuru, ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo bwafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri iyi ntara, ndetse bunatumiza ibigo byose byari birimo bikora muri uwo murenge kugira ngo bisobanure uko bikora ndetse niba binafite uburenganzira. Ibi byari bigamije gushyira ku murongo imikorere y'aka gace ka Kivu y'Amajyepfo mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no gusarura umutungo kamere. Nubwo ibibazo bikomeje, haracyari icyizere gishingiye ku masezerano y'Idoha yasinywe hagati ya leta ya Republika Demokarasi ya Kongo na M23 tariki 15 Ugushyingo 2025. Aya masezerano yaragamije guhagarika imirwano, kugarura ubutegetsi bwa leta no gushyiraho amahoro arambye, ariko kugeza ubu ingingo ebyiri gusa nizo zimaze gushyirwa mu bikorwa, mu gihe izindi 6 zigitegereje kuganirwaho no gushyirwa mu bikorwa. Ibiganiro byarahagaze. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Republika Demokarasi ya Kongo Tracy Kayikwamba Wagner yavuze ko ibiganiro byadindijwe n'impamvu zo hanze y'iyo gahunda, zirimo ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwo hagati. Nubwo bimeze bityo, Republika Demokarasi ya Kongo ikomeje kuganira na Qatar nk'umuhuza mu rwego rwo gushaka uko ibiganiro byakongera kubaho. Guverineri Purusi yasoje ashimangira ko nta mahoro arambye ashobora kuboneka mu burasirazuba bwa Kongo keretse yabaye igitutu gihagije ku mbande zirebwa n'iki kibazo. Yongeye ko mu gihe amasezerano yubahirijwe bishobora gutuma habaho ubufatanye bwiza hagati y'ibihugu byo mu karere biri mu Rwanda, Burundi na Republika Demokarasi ya Kongo biganisha ku iterambere rirambye n'inyungu rusange. Ariko mu gihe ayo masezerano atazigera yubahirizwa, bizateza ibibazo bikomeye cyane muri aka karere, bishobora no kukageza ku ntambara, nk'uko uyu Jean-Jacques Purusi Sadiki, guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo hano mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, arushaho kugenda abisobanura. Batiki rero, kugeza kuri ubu ngubu hari ibiganiro byabaye ku rwego ruhambaye rwo hejuru rwose hagati ya Felix Tshisekedi n'umwami w'ikirenga cyangwa se umuyobozi w'ikirenga wa Qatar. Ikinyamakuru La Potential cyamaze gutangaza ko Perezida Felix Tshisekedi yageze i Doha, umurwa mukuru wa Qatar, kuva ku wa 3 tariki ya 2 Mata. Urugendo rwari rugamije kugaragaza ubufatanye n'ubwiyunge. Muri uru ruzinduko yagiranye ibiganiro n'umuyobozi wa Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, baganira ku bibazo byo mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane ku makimbirane avugwamo Iran. Perezida Tshisekedi yagaragaje ko abaturage ba Kongo bashyigikiye abaturage ba Qatar muri ibi bihe bikomeye. Ikinyamakuru Info 27 cyo kivuga ko uru ruzinduko ruri mu rwego rwo kongera imbaraga za diplomasi ya Republika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gushaka amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Perezida yashimangiye ko Republika Demokarasi ya Kongo yubahiriza amategeko mpuzamahanga n'ubusugire bw'igihugu. La Reference Place yo ivuga ko ibiganiro byibanze ku bibazo by'umutekano mu rwego mpuzamahanga, cyane cyane ibibazo byugarije akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Congo Nouvelle yo yanditse ko Perezida Tshisekedi yongeye kwemeza ko Republika Demokarasi ya Kongo ishyigikiye imbaraga za Qatar zo gushakira amahoro akarere, aho Emiri wa Qatar nawe yashimiye iyi myitwarire, anashimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. La vraie thématique yo igaragaza ko uruzinduko ruri mu murongo wa diplomasi ya Republika Demokarasi ya Kongo yo gushaka abafatanyabikorwa mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no gukomeza ubufatanye bw'ibihugu byombi. Ni ibinyamakuru byinshi byagiye bigaruka kuri izi nkuru zijyanye n'urugendo rwa Felix Tshisekedi Tshilombo i Doha muri Qatar. Gusa na Radio Okapi iterwa inkunga n'umuryango w'abimbye nayo yagarutse kuri aya makuru isobanura byinshi. Mu gutangira twababwiye rero ibyabarwanya bafise 23 bahakanye ibyashinjwaga Madamu Fanny Kayembe washinjwaga ibikorwa byo korosasoni ndetse bikomeye cyane. Hari itangazo ryari ryashyizwe hanze, ndagira mbanze nkurondorere biri kubiyemo hanyuma nkubwira ibyaryo. Ni itangazo ryavugaga ko ihuriro Alliance Fleuve Congo rifatanyije na rubanda mu by'ukuri byagenewe byashyize hanze itangazo ryavuga ko ngo M23 bari kumenyesha abaturage b'igihugu cyose ndetse n'abari mu bice bigenzurwa
n'izi nyeshyamba ko amakuru yo gukwirakwizwa ashobora kwangiza izina ry'umunyamuryango wabo ari we Madamu Fanny Kayembe, umwe mu bayobozi bakuru ba FCM23 akaba n'umuyobozi wungirije ushinzwe ishami ry'imari. Kubera icyo kibazo ngo gifatwa nk'igisebya isura y'umuryango, guhonyora amahame yawo n'imyitwarire iwuranga, Madamu Fanny Kayembe ngo yahagaritswe ku mirimo ye ako kanya, kandi igihe azamara ahagaritswe ntikiratangazwa, ngo hategerejwe imyanzuro izafatwa n'inzego zibishinzwe by'agateganyo. Inshingano ze yahawe zikaba ngo zahawe Madamu Brenda Makongo. FCM23 iributsa abanyamakuru, abakora mu itangazamakuru ndetse n'abandi bose akamaro ko kugira ubushishozi no kwitwararika mu gukwirakwiza amakuru ashobora gutesha agaciro abantu no kwangiza isura y'inzego zabo. FCM23 ikaba yongeye gushimira ko imyitwarire myiza, ubunyangamugayo n'icyerekezo ari inkingi z'ingenzi zidashobora kugibwaho impaka mu muryango. Bavuga ko bikorewe i Goma tariki 5 Mata 2026 ndetse byemezwa na Crone Nanga, aho bavuga ko ushaka no kubisanga ku mbuga zose zikoreshwa na FCM23. Ibi rero Lawrence Kanyuka akaba yamaze kubitera utwatsi avuga ko ayo makuru atari ukuri. Nta tangazo Bertrand Bizimwa yigeze ashyira hanze cyangwa se asora rihakana cyangwa se ryemeza iby'ibyo byemezo ndetse n'ibikorwa bishinjwa uwo Fanny Kayembe. Abisobanura rero akaba avuze ko nta numwe ukwiye kwizera ayo makuru, ari amakuru atizewe kandi y'ibihuha. Uwo nguwo ni Lawrence Kanyuka rero asobanura ku bya video yagiye ikwirakwira bivugwa ko ari y'uwitwa Fanny Kayembe wagaragaye mu bikorwa bitari byiza. Ngayo nguko kambashimire cyane, mbabwire mwakoze kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe. Turaza gusura amasaha imbere ubwo tuza kuba tureba ibiraba bigezwe ndetse n'abikomeje kugenda bitangazwa kuri Mikoro na Bosco in Region Info. Mugire ibihe byiza ndetse mukomeze kugenda muryoherwa n'ubuzima. Ciao ciao, hasta la vista.